Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag orasyo amin gagayem. Shout out kada pagayam Thresti Torres, Ofelia Vallejos Basaro, Paganaw Castor Gayban. Ken kada kay amin na namang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka agyaman kami kada kayo. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anapawluan. Kaslan na danuman ato ka. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Tunyeng anak, agtrangkaso kan samet. Di kamot matagtagarin ka nagkukurot ka di tayang titugaw mo. Sanak nagtrangkaso na na. No saan ka ngagtrangkaso, agkuti-kuti ka nga rod Saan kasla ka lagtanggad dita, agmamayo ka. Unay mo agmamayo. Alaing kagpalingot anak. Nagado ti bulbulong ti mangga di tarwar amabalin mo sa garden. Exercise dayta. Aglaladutak nga raw. Baulan dakit day. Maka-exercise ka pa'y, makadalos ka pa'y, makatulong ka pa'y. Inton maleman nagdalusak na lang. Itan anak ko, tawan mo ulak kukuam. Ay unay daytan kaka. Napanan na ngay kay kasarsaritan bakit? Awan mo't di tay. Nagpukaw mo't tinakaslaasaw. Bay amon, sakit ti ulo laeng no pagkonsumisyonan. Unay daytan kaka. Apay na di ataaw. Tasaan na matagtagaray. Agmamayaw. Awan siguro ti kwartana. Inikam ko mga minan atap no pumaragsik. Kan kasjay namut atalaga ni Tunyeng. Salag sa uno kasaom, no di mo pagtagtagaryan. Pulos, adi makisarita. Saan nga agukap tingiwat na? O nadaytan kaka. Ay sus, kitaam ti sumungad lakay. Tumanaw kay titawa. Kitaam. Pangandrisado ka. Artista ka na iti sumungat. Saan ngam ni kitam very energetic. Kasla na danuman ato ka. Kita ang ngamin ang datan, umayaw. Ang galing. Ang galing sumayaw. Ayaw na daytan kaka. Ang galing sumayaw. Napanggayam iminom tilanggong a tao. Kitam daytan very energetic na talaga. Pwede tao. Tunggal makainom kat kasla na danuman ato kak. Ka isumat. Napnapan ang sika. Imbes na nakaadukan iti na itulong at trabaho. Don't worry na nang. Yes, don't worry. Be happy. Oo, umaninglis ka pa yan. Basta nadanuman ka, kasta unay akaranting mo. Kastam kumaakan ayaw, nga oray saan ka nadanuman. Ninarang mo. Happy lang, nang. Be happy. Smile always. Laughter, nang. Laughter. Ay, sasawam. Agsakit ka, no masubra am te aginom, Tonyeng. Amo yun, nang. Happy. Laughter. Laughter is the best medicine. Isu nga uminom kung nagkatawa. Naidaytan kaka. Itata nakaranting ka baraw. Apay no sagada mong dagiti bulbulong dita. Wala na nang. Butoy ti sagad. Amin na makitak di tarwar kat isagad kong ibalan. Ay, sige anak. Siyaktun timang puor. Siyakto na nang. Pakipupuor konton na tamangga. Ay, saan Di pa ikot mauram tayo. Tapno awanan ti daldalusan ngayon daw. Dahita ti solusyon ti parikot na nang. Ay, saan anak? Sagadam laeng. Tasyak ton timang puor kunakmat. Unay daytan kaka. Kas labagtit ni Manong. Apay aya. Agsala-sala ki din di tarwar. Isala-sala na di karaid. Bayam ni tata, nadanuman nga may. Kasla nadanuman na tukak. Iso abayam. Basta makadalus lakit day. Kaano pa'y ngay amalpas, nulao kan namot iti linuluko. Naragsak nga may.
Sa laki di amang gulaw, ano mang sa iraw, bayan tayo ditan. O naidaytan kaka. Adamot ki di pagsayaatan ti panaginom na lakay. Anya, Oh, makita ti arubayan. Nadalusan na dagiti agkaywaris abulbulong ti mangga. ngam nabayagan ta sala-sala na ti walis tinteng. Sa agkanta-kanta pa, just kay. Mayat lakay. Nalaka ababa-unen no nakainom. Tirigat na, kat sobraan na ti aginaom. Ay, daytan ti mading agpaisaw. Nagsaya at kumaa, no basit laeng ti inumen na. Kurang ti ganay-gay ng amay, no kurang ti inuman na. San apul tank? Ay, unay daytan kaka. Manong, nakaululi mo kamat. Ha? Makaipakawa ka no kasta. Anya? Kasjay ka kumaka na yon, nakaragragsak ka. Sumanao ka, kumananta ka, sumanala ka. Sa sawamot. Apay bagtet. Binabagtit ang aro, di naramid mo, di na minsan. Husto ka manong, kasla ka aguuyong amang isala-salay ti karaid. Agsagad, kadagsala ka. Ang mayak matkit de, taado ti nagapuanam. Anya? Di ka man matagtagarin tunyeng. Unto nagpikpikat ka, sumiwot kang tumanan. Ha? Makinistorya kamot kada kami akabalay mo Awan mo't maistoryak na nang. Kan masaduta ka makisarsarita, na awan mo't napatig ni bagak. Ay mabanglusan ka no kasta. Anya? Aginaw ka man kiide, taado ti aramidag. Akin inanaak na nang. Anyat nakabanugam aya. Napanugak ang nagpampanunot. Anya? Day talaeng tinakabanugam? Di yung lalaengan tiyag panunot na nang. Tama ka manog mo't day ta. Anya kumama ngay ti pakabanugam iti dayta? Ti tao, adamot makuna ang makinana, nga isot ti utag. Iso ti mangmandar iti amin na pasat ti bagi. Isa mabanog mo. Anya sasawa mo? Ay na anak, epekto ti arak daytan. Inadal ko rin tananang. Isa mamok. Adamot basit na yulok hindi agad adalak. Unay daytan kaka? Kit naimbag mo ti may papaay ti arak. Ta agasan na ti tiyan. Kan paragsakan na ti tao. No, basit laeng. Awan ananang. No basit lang kat saan amarik na. Anya ngay nga rod ti mariknam, sangadram. Ay, sangadram tumo ti kadagsen ti sakit nga paay nakeng kauray kitaem. Unay daytan kaka. Day, awan manantay ibabaon ko nga ginaw. Imbaon ka amapan gumatang iti mantika di testor. Mantika lagayam timpagatang mo. Awam mutan. Mas gawak na raw. Ay nalakay. No inawis daditan, napanan. Iso anarigat ababaunan iti store na di atao. Sakla ko man tinapan just kay. Ay, mas daawak mo't exercise mo kuman no napan ka. Alay kasurutan. Ay unay daytan kaka. Ay, isumad lagay madjakon mauray tay mantika. Tanay salat kamanan barak. Umay kaki di tatang. Taagsat ka basig. Muntikit din tay pagatang ko mantika. Awan ato tang. In-share ko ni tiara. Ng bayan akin to nagawid Ay unay datan kaka. Just kika tao. Di ka lang arunan na oras simbang pa. Ingkatang mo pa iti arak ti pagbagatang ko iti mantika. Unay daytan kaka. Hustaw tay ko nambakay. Nga anya. Naisalat. Anya tinaisalat. Tao tinaisalat. Asino at tao kung sa dino tinakaisalatan na. Naisalat ni Tonyeng iti pagiinuman. Kunak tumat. O naidaytan kaka.
Di ka pa'y lain niya, awad. Apay kasla ay ayam abagkataklatan. Ay awan Nangruna pa no nabartak. Nagulit dahil dyan no mabartak. Amum na ita. Iso ngayon ton maminsan lakay. Di mon ibabaon iti store. Tasabali ti turungan kun gatangan na. Unay daytan kaka. Manong, agbuya ka iti health. Kan dagiti ibagbaga ti doktor. Apay manan. Napintas ngamin daydi abuy-buyaan, tapakasursuruan. Kan para iti pagsayaatan ti salunat, ti bagbagada. Awan, panawin kong agbuya-buya ka na kita. Padasam laeng manong, ures agpaminsan laeng. Anyat ti bagbagada ya. Mayat ka no ti arak, no basit. Talaga mo't ang makapasalibukag na ita. Ngam, no labsemet, madadaal ti utek, bara, puso, kenchan, ken aminen, apasat ti bagay. Unay daytan kaka. Iso akam-amak manong. Imbis nga agpaot ka pa'y iti 20 atawan, agpaot ka laengen iti 2 atawan. Mangbut-buteng ka manan ako nakglaysa. Saan manong? Iag-agir ka laeng iti mabalin a mapasamak, asaan anasayaat. Saan mo ta kanayon nga ginumak? Ay, oray no sagpaminsan, tasanga drammet. Awan perjum ti panag-function ti organs mo no kasta. Anya ti ammo tayo ngay, no day taasag paminsan, kat iso ti manggulpi keng kan. Una daytan kaka. Panawan nakman dito iglaysa. Diyak kaya't amang ngaganda kita, tama ka pa stress. Isaksakit da ka laeng manong, iso abagbagaan da ka. Bagbagaan da ka, iti pagdaksam. Iso adungag ka kumamot ay ti pang magbaga kada warning. Tas ikan tumala ti may rano di ti dayta. Unay daytan kaka. Tunying anak, amom ni Martin, kain-in ni numao. Apay, ayan ni Martin nana. Intaray da di hospital idi kalman, kalpasan ti panagiinom yaw. Kasta ka day. Wan, kat 50-50 kanumutan, ay kaasimat. Kastilang. Mayat tumot lang day jay. Manong, nanang, natuluyan mo't gayam ni Manong Martin. Anya, natay mo gayam man, gapo iti kaiinom na iti arak. Anya? Arak tinakatayan na. Kat saan pa'y unay ngumininom day jay? Kasanulaangan no kaskin ni Manong ama naginom. Ha? Amo tayo day tamanong, at ipanaglablabos ngamin iti arak, kat makadadaal iti salunat. Anya tinapasamak kinitata Andro, pimusay mutten, gapo iti arak. Kastamot kini Manong Matyo. Ay, Manong, no di kagbalbaliw, ang mga nusumarunukan. Ha? Saan mo ito na? Sa anak mo ito nga gininom unay? Ikatem, jay balikas nga unay. Sa anak mo ito nga aginom kunam tapno sigurado ka, mailisi itinadagsin sakit kun parikaut. Ay, unay daytan kaka. Manong, numarik namon ti sakit ti ulo, wano sakit ti tiyan kadarusok, agpa-check up kan, tama nga nurugi daytan tinadagsin sakit, nga impaay ti arak. Ha? Oh, naklaat ka, Manong. Kwa? Kasta ti marikrik-nak mo dadtuma. Makarik na kakadimutan iti amak. Kwa? Saan mo? Ulitak, Manong. No makariknakan kadagiti simptomas ti kanser, gapo iti kaiinom, agpa-check up kan. Sigude mon, sakbay at tumangad kay ti barsa nga. Ay, saan mo ito na? Uredetan kaka. Wen, papagayam. Moderate ako nada. Ngam, nasaysayat no basit laeng. Tadamot moderate ako nana ngam, adulat tamat. Liklikan ti sakit kan parikot, ngayt dan tiarak. Awan ka si tagtungpal iti nasayat a warning wano patigmaan. Uminom iti basit laeng. Wano saan ka kitin nga umininom iti arak. No saan mo makontrol. Tapno saan ka may sagmak. Ditan papagayam tinaggipusan ti pakasaritaan ana pauluan. Kasla na danuman atukak. Dito'y drama tayo.
Unay daytan, kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.